صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Iswani yang telah membawakan selawat Badar dalam acara kita yang mulia ini. Semoga kita yakini seyakin-yakinnya bahwa setiap selawat yang kita lantunkan, baginda Rasulullah mendengarkannya, roh Rasulullah bersama kita, dan kita bahagian daripada umat yang cepat akan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar nantinya. Selanjutnya صلاة
على